Eto, najprije da vam se zahvalim što ste došli. Lijepim povodom, regionalno pozorište otvara sezonu ovogodišnju i čini mi se na dosad jedan od najboljih načina. Igraćemo predstavu Nije lako biti dete, predstave za decu i odrasle, koju smo radili u koprodukciji sa Kraljevačkim pozorištem. Inače je to komedija odrastanja i izuzetno je važno da je to predstavi za decu i za odrasle. U pitanju je premijerna obnova i, kao što znate, mi smo inače navikli da radimo koprodukcije sa našim kolegama, ovog puta je to Kraljevačko pozorište. Ono što je posebno ovoga puta jeste što smo uz pomoć i u saradnju sa našim prijateljima iz organizacije NISA predstavu postavili da bude humanitarnog karaktera. Naime, svedoci smo dešavanju u Gazi i genocidu u Gazi svakodnevno i to je ono što mi možemo odavde da uradimo, a to je da sav prihod od igranja ove predstave bude upućen deci Gaze. Znači, neće biti prodaje ulaznica, postavit ćemo kutije, naši prijatelji, gospođa Azra Šemsović će biti tu, postavit ćemo kutije i sav prihod koji budemo dobili od tih dobrovoljnih priloga će ići za decu Gaze. Na ovaj način bih pozvao sve naše najmlađe da dođu sa svojim roditeljima, da odgledaju jednu predivnu predstavu i da na taj način budu deo jedne velike akcije. Da učinimo neki hajr, osevapimo se i to je ono što mi možemo odavde da pomognemo deci Gaze. Ja bih se zaista zahvalio gospođi Azri Šemsović koja vodi jednu izuzetnu organizaciju koja, pored niz projekata edukativnog karaktera i svakog drugog karaktera, bavi se i tim humanitarnim aspektom. Iz tog razloga smo zajedno ovoga puta dogovorili ovu akciju i ona će dalje preuzeti, naravno, sve što bude potrebno da taj novac koji mi budemo na ovaj način zaradili prosleđen Palestini i deci Gaze. Ja ne bih da dužim, dajem reč Azri, našoj prijateljici, pa će ona nešto verovatno više, a i tu smo da odgovaramo na pitanja, eventualno. Hvala Satko na ovako lijepim riječima. Assalamu alaikum i dobar dan i s moje strane. Moram da priznam da mi je pripala čast i veliko zadovoljstvo na povjerenom nam emanetu. Zahvaljujem na tome. Izlišno je govoriti o situaciji koju gledamo iz dana u dan, najgnusnijeg i najsvirepijeg genocida u povijesti ljudskog čovječanstva i običavam da kažem ono što možemo uraditi i što je manje od najmanjeg jeste da bilo koju vrstu doprinosa, eto, iz ovog malog grada, pa da li to kroz umjetnost, kroz humanitarni aspekt ili bilo koju drugu vrstu pomoći pošaljemo, čisto koliko da znaju da smo uz njih. Kao što znate, uz Palestinu smo od samog početka eskalacije ovog genocida i trudimo se da na razne načine damo svoj doprinos Palestini. Između ostalog, tu je i saradnja sa Turskom internacionalnom organizacijom IHH, koja datira već pune 33 godine na polju humanitarnog rada širom svijeta. Poznata je na globalnom nivou. Naša saradnja traje gotovo deceniju i po. Saradnja je, malo da kažem, i više nego uspješna. Odradili smo niz zajedničkih projekata i ono što je bitno da istaknem jeste da imaju svoje volontere direktno na teritoriji i području Gaze, dakle imaju svoje predstavništvo i možda ste čuli da je to organizacija čiji volonteri gube živote iz mjeseca u mjesec, dakle to je organizacija za najviše poginulih volontera na toj teritoriji. Također, ono što bi bilo bitno da istaknem jeste da IHH organizacija svakodnevno
dijeli 180.000 obroka, dakle na dnevnom nivou na području Gaze, ali i to je jako malo s obzirom da su potrebe naroda Gaze 2 miliona na dnevnom nivou. I koliko god da se odazivamo, opet kažem, neka budemo Sulejmanov mrav, koliko toliko da damo svoj doprinos, pa na izgled, iako to izgledalo jako malo, nekome tamo sigurno da znači. Tako da spasiti jedan život, kao što znamo, jeste spasiti cijelo čovječanstvo i eto, pozivam sve koji su u mogućnosti, pozivam naše drugare da prisustvuju predstavi koliko im to obaveze i vrijeme dozvoljavaju i eto, nadam se da će predstava biti uspješna. Ako bude imalo pitanja, tu sam da odgovorim. Naravno, ja bih još nešto, ovu ideju koju smo zajednički ovako plasirali, pored naravno ansambla našeg, su zaista prihvatili izuzetno i naši prijatelji iz Kraljevačkog pozorišta, što mi je posebno drago, tako da su oni deo cele ove priče, jer kao što sam naveo, predstava je koprodukcije Kraljevačkog pozorišta i našeg regionalnog pozorišta, tako da eto, bio sam dužan još tu informaciju da dam. A naravno, mi smo tu, sve nas vidite i živimo nekako sve ovo vreme život sa tom Palestinom i svakodnevno javno gledamo genocid koji se svakog dana vrši u Gazi i to je ono što mi ovog trenutka odavde možemo da uradimo, da pomognemo, kao što reče Azra, da ne ponavljam priču o mravu, to je nešto što mi možemo da uradimo. Ja sam ovde nekako dvostruka mi uloga. Član sam regionalnog pozorišta od osnivanja, a sa Enicom sam došao u kontakt prije par godina i mislim da je tih par godina toliko plodonosno i tačno i meni na nekom ličnom nivou je donelo neka tačna osvešćivanja, naročito kad je u pitanju borba za pravdu. Način na koji se Enisa, neću da kažem bori, nego nosi sa stvarima koje odabere da radi je jedan od načina iz kojih možemo da učimo. To koliko je bitno baviti se dobrom i koliko god da je sitno to dobro, dobro je. Jer ako se dela mere prema nijetu i prema nameri, onda je ovo način da se izmeri kako treba funkcionisati. Ako se pomene Palestina u Pazaru, sinonim za aktivizam o i za Palestini je udruženje Enisa. Ono što je meni nekako posebno drago je da je to žensko udruženje. Da u tom udruženju 90 i više posto sačinjavaju žene. Ako mi verujete, nas dvoje, troje tu koji smo im smetalo, smo odabrali da u toj organizaciji se trudimo da budemo onaj fizički deo ako ga postoji. Ako mi verujete, i taj deo je jako mali. Jer ove žene su, sve žene na svijetu su simboli borbe. I žene su u svakom slučaju mnogo superiornije od muškaraca i u svakom slučaju su hrabrije i spremnije za borbu, bar u ovom vremenu u kom sad živimo. Ono što je neki deo sad glumački je divan je izbor uprave regionalnog pozorišta da baš ovako počne sezona. Jer valjda se dan po jutru poznaje. Tako neka nam bude ovo jutro, da krene dobrim, pa ako Bog da zdravlje, otići će u još boljem smeru. Nemam mnogo toga da dodam, nego sam se zamislio baš da je ovo jako lepa predstava za jako tužan povod i ono što me ne veseli je da ova priča o odrastanju nema mnogo veze sa odrastanjem dece Palestine. I to je ono što duboko potresa i
zašto se zapravo molim da jednog dana bude u normali. Bukvalno nemam ništa da dodam. Kad se čovjek zamisli, stvarno je duboko potresno. Drago mi je, eto, da možemo da budemo ono mali neki deo ove akcije i onoga što mi trenutno možemo da uradimo i svako od nas treba tako i da misli da prosto da doprinese koliko on može i to je to. Drago mi je da ovo možemo da uradimo i pozivamo sve da dođu i eto. I ono što stvarno smatram jako važnim je da samim tim što je predstava za decu, mi decu učimo da budu humana. I svako dete koje dođe da gleda predstavu, pored ličnog osjećaja zadovoljstva koje će sigurno imati dok gleda predstavu, može da bude zahvalno i svojim roditeljima i Bogu što je imalo prilike da bar na neki način i ono učestvuje u ovoj humanitarnoj akciji. Eto, ja mislim da smo stvarno sve rekli. Predstava, kao što smo rekli, je za decu i odrasle i u pitanju je komedije o odrastanju. Jedna izuzetno dobra priča kako to deca vide odrasle u toku odrastanja i kako odrasli vide decu. Tako da je jedan vrlo interesantan zaplet i rasplet i mislim da je predstava zaista i za decu i za odrasle. To je nekako ukratko, a naravno, kad dođete pogledat ćete predstavu, ona obiljuje predivnim kostimima, pre svega ansambl je predivan, glumačka postavka je odlična, puno songova, puno lepe priče, ne bih ja tu mnogo o predstavi, ali kažem ono što je bitno jeste da ćemo tog dana, zahvaljujući Azri i emisiji, sprovesti tu humanu akciju i postavljeno će biti kutije na ulazu, gde će Azra sa svojim volonterima biti tu i naravno bit ćete obavešteni koliki je iznos novca skupljen i poslat za decu Gaze. Ako imate pitanja. Ukoliko sati nam je da kažemo... Piše sreda od 17 sati. Kako za decu, tako i za roditelje. To je otvaranje ovogodišnje pozorišne sezone. Zanima me da li će to samo premijerno imati humanitarni karakter ili planirate i neka gostovanja? Pa, za sad je to u našoj kući, možemo da donosimo odluke i u našoj kući je humanitarnog karaktera, a za sve ostalo je, razgovarat ćemo, pričat ćemo, za sad nemamo plan i ko što reče Rivko, mislim, jedan izvanredan način da počnemo sezonu ovde, tako da za dalje, eto, o tom potom. Da, a za vas bih htjela da pitam, vi nekako, vaša humanitarna praksa je vezana za umetnost, a čini se prvi put ovako sarađujete sa pozorištem. Kakva su dosadašnja iskustva, odnosno, može li bolje? Mislim, kakva je umetnost kao medij humanosti? Što se umjetnosti tiče i konkretno ovog dijela aspekta umjetnosti i naših glumaca, mogu samo da kažem i da ih pohvalim i da istaknem da su naši glumci, zapravo da naši glumci mogu stati rame uz rame sa svjetski priznatim i eminentnim glumcima. Mogu se pohvaliti njima, njihovim radom, njihovim talentom, njihovom spremnošću i smatram da su na visini zadatka, tako da smatram da uvijek može naravno bolje, ali da su briljantni i izvanredni. Što se tiče predstave i konteksta, dakle, tog dijela umjetnosti, ovo je prvi put da se realizuje predstava humanitarnog karaktera u režiji, u saradnji, sa regionalnim pozorištem. Mi smo prije možda godinu dana imali priliku da prezentujemo naš kratkometražni film u Kulturnom centru Novi Pazar. Sada je došao red na predstavu, eto i nadam se uspješnom ishodu i pozitivnom ishodu. I nadamo se da povod prosto neće biti taj, više da će ovo prestati već jednom. Da. Neka ovo bude poslednja. Neka bude, da je potrebno. Molimo se svakodnevno. Nikad mi nije teži bio pres, nešto, eto, radimo neke lijepe stvari, ali se osjećamo nekako. Naša djeca za djecu Palestine koja svakodnevno preživljavaju horor